Olani chanchin thar achhiar tu si lian sang puya aizol veng pani kulikon le salem venga tunlai hian vok pulsi African swine fever alenga vok enge mozat an thito Mizo Academy of Letters MAL le khabu thabera tan than pangpar ni mati ziak tu ahmangai khiang te thena Book of the Year sangni sopni pathum hlan ani Lok Sabha in than thoni na ta na campaign chona vorto pathleng meka naktu ka campaign huna to pang Kolomin ram chung kho chaklam ni ri chung ala tom don ni in Indian Meteorological Department chuan a hrit lok Aizol veng pani kulikon ne salem venga tunlai hian vok pulsi African swine fever leng meka vok enge mozat an thito ani HNVD Department Aizol chuan ni som pasari khan vok shileng dar zel tur dan nan shilen na veng te chu infected area alo puang to a MAHNVS Deputy Director Dr. M. Zoming Thangi chuan African swine fever hian kumsani somni pakata atang khan Mizoram chenchil to ti soin voin thlengin ti re ala ni lawati a tun hai boro ronlum chho awangin he shi hi aron dar le a mi puite film khurangai ni ati nimin thlenga ASF awanga vok thi za somsri pali ani to a ASF wanga vok suat to zongjong za thi somruk pariat ani to ani ASF hi mishingin kai thelo ma se thom hak te vok sasilna thi atang te in ranvul vokale sangalten an kai thei thungani tunlaya Mizoram National State African swine fever leng hian ziom lama pan thelo wangin he Sri Lanka Mami district mipuite ranvul alo him theinan additional district magistrate chu chu semim district danga ASF len atangin vok sale arep atanga siam eitur Mami district chunga laklu akhap ani Saitol district polling party te chet velna Mexican man chungchanga inremna anglo dewalir thei man impact omnia soi social media taran chungchang chu Saitol district election officer Dr. Ngura tawchona sefi hethili sarkar DC office le district mingchia thena ani awangin poyati thu sen thilom zia hriat chian tonglo wangani ati Mexican big man chungchanga hian Mexican owners association hruai tu te chu inremna siam puani Kumhasa State Assembly sangni somni pathumin thana inremna lo siam to angin kalpui le tura inbiakna pialama MLA in thana ni khata higher rate cheng sanga zanga chu cheng sangroka ti sanani hemi ba ka hian an cho eman tur pe kan ni boka he inremna hen driver tamjok chu anlung oil line VL du saka ngopa Mexican driver le athurol pui mi pali panga velten midang lung oi to po la lo turin an thema ma se tamjok hen lung oi takin an poisa don tur chu an na fel vek ani atia driver dang thurol pui turan mu zo tak lo wangin VL du sakale thurol pui te po hian hireman chu an la levek thowa APR po an sign khap boka thudik ji klok lo la thilom zia dik tak hria chen ani ma in khol bom channel nei tu lalming sanga mingte tia ko bok lunglei farm veng chuan YouTube lama thudik ji klok lo le zeldin thu mangin DC office chu a chu ming cheta ani antia he channel nei tuen thilom zia hriat nuwa chuan a video lo siam to chu delete in a soifian a video po ada thar le to Mexican driver te hi a the chin china duat le du sak an ni thanin chungchanga te eile in chungchanga te har satna an to lo nan le an mani polling station a vote an thak thei nan te an khonai waya an duty dan tu ro man sakan ni driver te hi pi truwa an ron din nu zan ti lo chu an eile in man po tum sak vek an ni ati hetianga inti mol phone le inti ming che tumna hi tun nuwa thleng to ro se dom hle a thleng non le ani chon ro rel sang zo ko ta chin fel tura malak ani ang anti ani Mizo Academy of Letters MAL chuan voin khan kumsak ni somni pathum chunga le khabu thaber tan an than pangpar ni mati ziak tu mang ye khiang te hena Book of the Year sani somni pathum an hlan Book of the Year hlan in khom ni pa MAL Diamond Jubilee lom nin khom hi chan marwe me hola manani in khom hi MAL President Professor Adel Thanmoi chana kai shoya MBSC Chairman Pujes Zoram Thangan man puin Book of the Year loman hi hlana choi mone hen thuziak chei le tangka fai cheng sing khata keng tel ani kumsak ni le somni pathum chung khan MAL chin sia dan chon le khabu za som sare soka heng zinga hian mangi khiang te ziak pangpar ni mati chu Book of the Year sangni somni pathuma tan thanani he le khabui thon thu phu chopani a thon thu phu dan le achang tu te duan dan adang lama wang le athata wangin Book of the Year tan hian thanani phek zanga chunga cha ani YouTube lama ngai thak thein om bokani mangai khyang te kani kale khabu pangpar ni mamin lo chhar saka min ngai lut sak tu jong song te chunga lom thu ka soye pathian min shwaina wang liawa hedin hun hi chang thei kani mal somna kadung na sahle in ka sha
Book of the Year ta na ka lekhabu pangpar ni mamin lo pom saktu Mizo Academy of Letters MAL te chunga lom thu ka soi mulmula hetiang hun ka tong veang ti hi ka ring phalawa ka be sei phak lo le ka chan ve tur pu ka lo ngai ngai mi alo Book of the Year ti hal han ni ve hi ka phu lovin wa nei ka inti hle bok Mizo literature ta na tangkai na neya tha tho ve hi ka chak berania chumi tur chuan thei top chwa po ka tumani lekhabu ka bwa sei tira tanga min boy pui tu zong zong te fuina thu thatak tak min pe thin tu te le lekhabu min lo le saka min du sak tu zong zong te chunga lom thu ka soya la char ve lo te po in min lo char sak ve ngei don ya ML hi kum sang ka jo samruk pali khan den ani a kumin hi kum samruk na ni a Jubilee Paul hian ML le MBSc tang kop chon chonulama seminar an bo saya chonu in khom hi Professor Rol Khuma Kolni ML Vice President John Kai Shoya heta hian tunlai Mizo thule na thliana ti chu Dr. Aislin Moya Assistant General Secretary ML Chon Soya Mizo Tongkal Mang Linguistic Lam atanga thliana ti chu Dr. Le Tepui EC member ML Chon Soi Thung ani All Mizoram Women Federation AMWF Chon Vain Khan meche ML Pathum Pilorin Pui Cabinet Minister P Beril Van Sangi ML P Prova Chakma ML tenhena ML Intana Thantina ni lompuina hun I and P auditorium an bot saya heuna hian AMWF chanchin ne thiltum in shil fi anale International Women's Day sang ni somni pli thupui court har in invest in women accelerate progress ti chu zirhawani a athupui hi telvela ringam la hlotin nei muang ti ani All Mizoram Women Federation hi Mizoram State Social Welfare Board din ani a Mizoram chunga cheng mechia zongjong te huam zo tura din ani AMWF chu Mizoram Women NGO omsa te chu an dolo thun soya heng NGO ten thohu na tha ane thei dan tur kong a jon pui jok thin ti an soya AMWF Vice President Professor Lan Nezawi chu Mizoram meche ta na sim NGO sang sang om to ma se state puma meche zongjong huam thei NGO an lo om lo wangin meche ten chi le nam thlian om lo wa to na tha ane thei nan he NGO dinani atibok AMWF chu an ma thlir chu Mizoram chung meche zongjong thu khat bua meche te Mizoram ta na thil thati konga lungrol taka kepen kana ni theina na mala kan yan ti a Mizoram meche zongjong in man sona nam tember meche te point nam tamber meche te ma sona ral clear mai lova zar anin zoton chheuna tura tho na tha nei chu an thil tum berani thon sei bokani kumina ni za chungin ril ho man sola wangin Mizorama mi somni pasarian thito Excise and Narcotics Department since danin kumin January ni kharle abril ni sompani inkar chung khan rilo wangin Mizoram mechi program mi pa somni pakatan thile man to anjinga mi sompariat hi heroin in chiu thin ni a midang pakwa chu heroin dam doi dang man kop wanga nuna chan ani kum sang ka chu somre pali Excise and Narcotics Department in rilo wanga nuna cham mi pa pakhat heroin mang thin an chin chana tangin tun thlengin rilo wanga thi hi mi sang khazire somthum pakwa nam to a anjinga sang khazuruk somprok chu mi pa ani a meichia zani somni pathum nam to boka ruilo wanga thi jinga mi sang khaza somruk pakhat hi proxivone parvons pa wanga thi ni a mi zali somni pasiri chu damdoi dang mang ani a heroin wanga thi hi mi zani somnga pakhat anam to ani nikum khan damdoi man solo wangin mi somsiri parukin nunna anchana anjinga somruk pali hi mi pan ni a sompani meichia ani an vain heroin ruilo dang khoi pol vek ani tukin dare lechan vevel khan Mamit Police dap cho police checkpost duty te suan ramdang mezial dan phalwa lak lu thanem takan man voin ve khan aizol custom office lama thon ngalani Mamit Police dap cho police checkpost duty te suan ramdang mezial pickup truck palimanga an phur te chon mana heng ramdang mezial te case zani somnia tamni in tol chung wholesale re chuan cheng noi somli poriat singli zanga huwa chutani a mezial case katain box somnga zela ani dap cho police checkpost ramdang mezial dan phalo anman te hi pickup truck pali manga phunin aizol tangalo phur thak kan huna da turani a ane tu te hi rem ruati dami le siama kan hun khuwa vek te ni in police te chuan an soi ani chanchin thar hi akaswani aizol tanga ponani tun haya ruat thi pui le real thoka wanga chena thenga Mizoram hun sang sanga insia zali somnga prok oma chena thenga hian mi pakhat liam omin damdoina shueni State Disaster Management and Rehabilitation Department how to ten ansoi danin karma saindin ni pathian ni le thotan ni ruat thipui le real thokhan Mizoram chunga district pali te chu anwai nabi ka aizol kolasip champhai le khozol district a ti chiat anei tam ani thipui le real tane ti chiat jing han UPC notice in the back in net tolte khua Presbyterian back in natela kolasip district ka ankan wadile sarkar building poimo ba ka chene in chia ombok ani kolasip a hian chene in
zani somrupanga zet sia omin mi pui sing khat sang thum zakwa somseri parukin an tuar ani Lok Sabha in Khan Thoni na tan campaign chuna voto patheng meka naktu ka campaign huna to pang voin khan hun sang sanga political party shruai tu ten van time combo sein ngor takin campaign na in Khan Thoni na hin parliament constituency somret pakwa vote thak turani a state som pathum le union territory pakhata vote thak ani ang Kholomin Ramsung ko saklam nirisung ala tuam don ni in Indian Meteorological Department zona shilok Kholum heatwave fi West Bengal Ganges bulnai te Karnataka Ramlai li lai te Odisha East Uttar Pradesh West Uttar Pradesh Bihar le Jharkhand te khu alum zoldon ni in IMD zone ashloka Odisha Rayalaseema Gangetic West Bengal Jharkhand Vidarbha Chhattisgarh Southwest Madhya Pradesh Telangana le Coastal Andhra Pradesh ade zone Kholum dan hi Celsius degree somli patni tanga somli panga theng kai the din huna ading mek ani heti la hian naktu ka hian marsaka ru asur don ni in IMD zone ashlo boka Arunachal Pradesh Assam Meghalaya Nagaland Manipur Mizoram le Tripura te ro na safak lo sur don ni in ashilok ani chanchin thar cher ti tomna na tlang pui ai zolveng pani kulikon le salem venga tun lai hian vokpur shi African swine fever lenga vok enga mazat an thito Mizo Academy of Letters lekhabu thaber atana than pangpar ni mati ziak tu a mangai re khiang te hena book of the year sani somni pathum hlanani Lok Sabha in Khan Thoni na ta campaign chuna voto patheng meka naktu ka campaign huna to pang Kholomin Ramsung ko chaklam ni ri chung ala tom don ni in Indian Meteorological Department chuan ashilo chuti zong chu sanchin thar kan pon thei chu ani